Hazreti Cabir ibn Abdullah aytadi, Peygamberimiz aleyhisselam aytdı deydi, kullu ma'rufin sadaqatun. Her bir jakşılık iş bu sadaka. Ma'ruf degen söz bu belgili degen. Yani adamların arasında jakşı iştep belgili olan nesen her biri. Qanday jakşı var misal üçün? Emne jakşıdı biz adamlar el ortasında jakşı dep biz bilemiz. Meçitke gelip misal üçün gülge gelip su koyup koygan, je bolbosa misal üçün köçöden bir tikenetin ara alıp koygan, je bolbosa janagıda bir maşinalar tıkılıp kal svetofor buzulganda adamlar ötkörüp koygan, je jolda ketip atsan biri sumka götürüp ketip kötөрüş jetkirip koygan. Egerde bir adam şayloda toora emes bagıt alıp ketip atkaga түшүндүрүп koygan. Aytır kolungan emne gelet? Adamzat жүрүp adatында кайсыл нерсе шариатка каршы келбестен jakşı dep adat kaylanıp kalgan bolsa, mına oşo nerse atkar urmatlı bir tuğanım emne sadaka bolup eseptiler. Söz türdө çüntüğün tıyın çıgar mede bir şart emez, her bir kılgan jakşılığın sadaka. Talip ilimde kam sadaka verebete, sizler sadaka vergende bilgenine başka birine üretip, gelme sana üretip koyup, onu jatatıp koyup, sana okutup koyup, gelgenlerden sana Kur'an öğrenen okandı bilesin mi tuğan, bilbeysin anda gel. Bir günde bir yolu gel, sana misal için ben 15 minut vakit bölüm peşimden giyin. Sen gelsen ben sana Fatiha'nı öğretiyorum, başkanı öğretiyorum, tamam tanıtıp koyuyorum. Çok da ilimden gereği yok adam baktılı boluş için. Hurmatlı bir toğan. Şonduktan koldan gelişince sadakana beriş gerek. Ve inne minel ma'rufi en talqa ahaka bi vajhin talqin. Oşonda öyle jakşılıktan bolup eseptelet, özüңdün bir tuğanыңды жылуу жүз менен тосуп алууң дейт. Башка бирөөгө караганда сүйлөшкөндө мисиреп иштеп ала турган болобостон, ошолорго жылуу жүз менен жылмайып карай турган болсоң, ошол адамдын жүрөгүнө жылмайуу, сүйүнүч тартуулайт. Мына ушул дагы садакалардын, жакшылыктын бири дейт. Wa an tufriga min dalwika fi ina akhika. Ошондой эле сен алыс жака сууга бардың. Su götürüp gelesen başka bir suğa getip atat. Oşol jarım joldan tosуп kaldың dagı sen çakagandагы suunu ağzına kuyup berdin, al kayra joldan kayra kaytıp ketти. Ушундай учурлар болот урматтуу bir tuğanım. Janагыдай benzinin tügөнүп kalganda başka birөө бар, машинасы токтотуп туруp, balondu üylөp тур janагы шланганы. Benziniңен bir 5 litr benzin al, başka birөө kuyup berdin. Muna ушул садака. Жөндө 50 litr benzin bергенден көрө, tövaşta kalıp ketken jerde 5 litr benzin bергениң ашып кеткен садака. Же болбосо сенин балондоруң жаңы tövaşta келатасың, анын машинасы жаман экен балону, чынжытчаңы септе катыштап кеттиң. Мына ушул садака. Айтор, сен чакаңдагы суудан bir tuğanыңа куюп бергениң садака дейт. Же сен кудукка бардың, суу тартып алдың, тигини барды, ал эми тартайын деп атканда, сен сузуп алган сууңду мейде бага куюп берсең, урматтуу bir tuğан бул дагы садака. Же болбосо өчүрүткө бардың, кетип аткан болсоң, башка бирөө зарыгып турат, баласын көтөрүп турат, өчүрүтүң ага берип кийинки турган, бул дагы садака. Машина болгон айрыкча биздин берден чыга турган жер карасаң, зуу кетет машина. Кичине аялдап өтүп кетесиң, ошентпейт. Кээде ушундай болот, адам жөөлү урматтап, кээде машина урматтап, өткөзүп башка бирөөнү жиберип коюу, мына ушул дагы садака. Кайсы бир нерсе болбосун, адамдарга маанай тартуулай турган болсо, адамдарга сүйүнүч тартуулай турган болсо, ошонун барды урматтуу bir tuğanım садака. İmam Ahmad, İmam Tirmizi rivayet kılat.